Nama saya Anis. Nama saya Sofia. Nama saya Auni. Kita orang daripada kelas S1T1 di bawah bimbingan seni. So hari ini kita orang akan tunjuk demo untuk Eksperimen 3 Ohm's Bye! There are two objectives in this experiment, which is kita nak verify Ohm's law, and lagi satu kita nak determine the effective resistance dalam series punya circuit. okay, so before kita buat eksperimen, kita kena tahu dia punya apparatus. Kita ada dia punya Swiss, and then kita ada dia punya resistance box. Lepas tu ada milliammeter, ada voltmeter, and then power supply. Lepas tu kita ada crocodile clip, and then dia punya resistor. So sebelum kita buat kita punya eksperimen, kita kena tahu dulu kita punya resistor value. So untuk kita tahu kita punya resistor value, kita tengok kita punya resistor yang dah diberikan. Okay, so kita punya resistor tu, kita tunjuk dia yang warna emas kita halakan ke sebelah kanan, and then yang colour merah akan berada di sebelah kiri lah kan. So kita akan baca daripada kiri, which is colour merah. So kita susun merah, lepas tu colour kedua purple, and then colour last sekali hitam. Okay, lepas kita dah susun, kita tengok pula dia punya value. First merah kan, so merah dia punya value 2. And then kita punya colour purple 7. Lepas tu hitam kita ambil yang mata dia, which is hitam 1 lah, 10 kuasa 0 1 kan. Lepas tu colour sekali emas gold plus minus 5%. So untuk tulis kita punya value, kan mula kita punya nilai merah tadi kan 2 kan, so kita tulis 2. And then kita punya nilai untuk ungu tadi 7, kita tulis 7. Lepas tu disebabkan kita punya hitam tadi kali 1, kalau kita kali 1 dengan apa-apa akan dapat nilai tu juga kan, so kita nak tulis. And then kita tulis dia punya nilai yang colour gold tadi plus minus 5%. So ni lah nilai atas. Untuk kita punya susunan apparatus, first kita boleh rujuk kita punya hitam prosedur. First kita start daripada power supply. So power supply tu kita start daripada polarity yang positif. And then lepas kita sambung dekat power supply, kita sambung dekat Swiss. Lepas tu daripada Swiss, kita sambung dekat resistance box. And then lepas kita sambung dekat resistance box, kita sambung pula dekat positif milliammeter. And then negatif milliammeter akan pergi dekat kita punya resistor. And then daripada resistor juga kita akan pergi ke positif voltmeter. And then negatif voltmeter akan pergi ke resistor balik. And then daripada resistor kita akan pergi ke negatif power supply. So sebelum kita buat kita punya eksperimen, kita kena pastikan kita punya crocodile clip ni berfungsi. Untuk kita pastikan crocodile clip ni berfungsi, kita boleh guna multimeter untuk tahu dia sama ada wire ni putus ke tidak. Okay, untuk next precaution adalah bila kita pasang dia punya apparatus ni, kita kena make sure wire ni tak bertinggai, so dia tak serabut. Okay, so untuk eksperimen ni dia punya table ada dua variable, which is dia punya potential difference and dia punya current. So untuk untuk potential difference is plus minus 0.05, untuk I plus minus 1 milliammeter. Okay, so untuk table ni kita ada gambar satu. Okay, untuk bahagian calculation pula, kita akan guna daripada satu equation, which is potential difference is directly proportional dengan dia punya current. So, kita akan masukkan nilai yang kita belajar, which is B sama dengan RI. So, kita samakan lagi dengan equation Y equals to MX plus C. So, kita akan dapatlah Y axis dia, potential difference, X dia akan dapat current. Okay, so kita beralih kepada graf pula. Okay, so untuk graf, kita dah plot kita punya x-axis, which is the current dalam unit milliampere. Lepas tu kita akan ada dia punya potential difference dalam unit voltage. So daripada data kita akan plot and kita punya graf akan dapat dalam bentuk increase linearly.
Lepas tu kita akan dapat nilai centroid, which is kita akan cari average between dia punya y-axis dengan x-axis. Lepas tu kita kira dia punya gradient daripada dua plot dots yang kita dapat. And then kita akan dapat dia punya gradient, which is kita akan dapat nilai R dia. Okay, untuk arrow yang pertama, kita kena pastikan ais kita parallel dekat scale of voltmeter dengan unit ammeter, so that kita boleh avoid any parallax error. Untuk next area, kita kena pastikan semua switch dekat resistor box ni masuk and ketat supaya kita akan dapat result yang accurate. Okay, last but not least, kita orang nak cakap good luck!